Purun na dingga sandal lah sabay luar. Tangan di kar situ. Imam mau kita aja gini. Kecok phơi. Jangan hampir pana pergi ngelalan dulu. Ngelalan dulu betul. Aduh. Irfan mangala sandala makaya. Aduh. Wah, ya Irfan dia. Pan. Nah, mi kalah dong. Hah? Mi kalah sandala kaya. Cuk rebut dong. Jadi nari dong. Loh. Mi kalah ding kaya. Cuk rebut dong. Aduh. Cuk rebut dong. Bintang sambutan di sandal. Bila. Apa gunanya seneng cuk kan? Sambutan di sandal cong kotek kirim cong. Kebolanya ada gitu. Billahi cuk kebolnya cong. Awas lagi mau kok ki anu rebe geluan. Billahi awas cong sing. Ki asik ke masjid cuk. Mau benapa? Iya, tan gampang jelang kayak benyar. Ning boleh lah kedek ki. Enggak yung kota di sandal kar situng ta sandal. Ki ngala ki keboleh ning kodo. Billahi awas cong sing keboleh cong. Iya keboleh lagi. Keboleh kan jadi ki ke masjid cuk. Kena yang boleh lah cong. Kini sebenarnya keboleh heuy. Bakal mau itu kayak man cong. Cong, enak di mana? Oh no. Bade nama ke. Ba pola namo sandal ni lare cong. Bi Irfan make. Cak fitnah cong. Kederupan bi Irfan. Cak fitnah cak minta ngaji bari. Tapi kok kan bari bi makai sing ngaji kan. Al fitnah tu asadu minal qur. Apa artinya dia? Aku macam tak. Duh kakek cuma suruh ngaji bah. Tedung makai ngaji tu saya kala sadar. Injo cak fitnah cong. Ijin. Lah kederupan. Iki bini kemen make. Ya udah jangan lanjut reban baik. Tidak apa-apa cuma sandal. Bentar selamat orang yang sengaja aja yang kau ikhlas nak nanti minta apa bentar selamat dekat dia. Baik. Iya deh ya. Makan yang bolet cong. Makan bolet. Kayak ikhlas cong. Mana cong? Udah cong kan hengani serti bila di rumah. Oh ikhlas cong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade nama ke? Anu cong. Anu ngala apa sih teh ngala daun kerja ngala desa. Daku andi warlo alumni daku. Aku bebas-bebas deki. Kamar daun lagi. Ya anu lawan na jua. Wala ngala desa. Tingati ya kita kau biola. Ayo. Oke. Lano sambil ngala. Yang belajar apa dah kuan? Alumni ko mam. Spesial. Iya ni kene ro. Rente sora ke boy. Hah? Sa kabe spesial center bin ni. Rente ya soro cong. Benih sa kabe spesial. Oh iya. Tengah teman kabe dah. Selamat mam. Mam. Tompes dong, pening buruk jaya nampak tompes dong. Mam, jok Cina. Mam, bisa apa sorong langsung lagi jadi dong. Mam, sakit mam. Cina. Mam, neser kena cong. Marangka. Cina, cabung itu sandal lagi aja, cong pening boleh lagi cong. Cina. Sakit dong. Aduh, aja tuh pematur kayak aja pan. Pakai bentuk sepora cong. Gila cong. Mai sepora. Aduh, makan di kan. Mam. Mam. Ima yo injak langsung koma yo kagak ning yen sadek yo. Yo. Ya sampung itu sampe lagi aja ning ke lagi tuh. Tunggu gin. Tunggu kelasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patur ka di temake. Engki benapa? Engki nikah se pisampean kon bakon mentudun kedeng ekele pun kandung kedeng temake sobat. Terus pas darma aja. Ida nih kemake kan semakin lo lebih tahun lebih lampu kasa penitin sampean selang di Irfan kala kadin tuh make. Tetapi saya labu kasih ke guru saya kelece daun gedang tak kuning belet Irfan minta sepor kadin tuh make. Oh berarti kakek sih ngala lambat sandal dulu. Thank you. Oh itu tidak apa-apa mungkin cuma sandal ya kerja saya kelece tepung. Semua tepus nado siya kay lamang sing ito sandal. Lang kung sebulan naman.
Iya, tak apa-apa. Ano Jong, pas kiba apa sih? Pas kiba pelet kan mama yo. Kina kina. Enggak, ayo pesere. Oh, kina. Kiyo tangan ni mga. Ay tahu sao tangan dia. Sekarang ko mga. Kayak bahagia. Mau kalau berkemenan beres. Rencana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.